Atekerme kumam haman kumam gallery kedango Uncle Steven alongside welowa ama wora manobedo Brian E. Pino tie kan pi duoko pocha duong sana mano pi Brian E winning award me kumam gallery oketo ikare moro chechen kano mana award no me were moge ogono idwe metomoni wiare ni mano mwaka metu tumiare kede otarwi ong'on jikedi dwe madek mano tutumiare kede otarwi kanyo so pimano no Brian iwinyo benyo pi winning award no abedo kede yom gi ichame kalamo liye bedo gi ayot me giri bedo gi aber kom jo amerom kano dede mano odoro bango mi winye mora liya makere so opoyo sana piento liye bedo gi ayot me winning kare no so Brian E piento oto lubo list no werni okarono pi winning pi duration pi kare no obedo African Best Tea. So mi wabera kapela morati didi me African Best Tea. Okay. You are the one I've been looking for. You are the one I've been waiting for. Searching for that money. Pulo. So Brian E, nyomi tam me gono wer no African Best Tea. So habedo ngiche ver personal life wana kone na maja pada. So piwera ma maragona categorizing be pone meno mero mamako kede pongai jati relationship kede ja dongo kede ja diere so ago out of experience akone no be weka chany wer more at least dako mino wer mo at least praising dana more to level of to be the best in all Africa ngara do lo do ber omi ako titling and be African Best do be nyitie kede African Best no nara go African Best no tie wala be sana so Brian E ini go wera ko di type mene ago were two types ago gospel music kira go educative songs were me puonye community achoro jo weko wera me kelo ne arai kede ngata mora le ago were ameti educative rachiel kede gospels so Brian E ni angwa ber te ngata moro atichen ngei is supporting in bala mentoring in ichono lyrics kede studio sessions amago ale ate chungo kena balango ya wedo planning and sex so ichono lyrics ake obedi music industry di podati primary level dati mo music dance and drama kede dianga choli sikuluna tot paka i secondary level ati kede evidence me sikulun mogo mati ni music bala pele primary school Bilito primary school secondary Island comprehensive school na tota bedo interacting kede kita bino Kampala kana odo awat mogo dai music ko bedo kede bobo kare me timo music refugee no pi Kampala kan so akoti ko at least abedi quiet for some time enamio atore chono at least mature lyrics atore chono lyrics mora tim mature yara mo gambaling yaya so initie ko kara rombe nyo pi woto wera chiel wer anga woto kade chieng' achiel wer adi wer achiel so dogi amiwa otero kare upia so productions megedo minity okede atiyo kede productions me Kampala kan studios me Kampala kan ma mar tikede gi piento at least quality gi tie malo ido ko gitie urban cities ng'eyo jo atie urban go tie kita gi nyinyi ko kede style moro i productions gi mano ber sana so Brian E nado ka pien kiti joining kede mano music industry me kumam ikare mora no kia nyimbala ramwakin kanyi how will it be in your side so kita mate odo gone kede amete be at least mwokene kanjo udo kuma ngere karamoro number 1 ya me vision ati udo kuma ngere karamoro kede artist achiel atek ber kon kita chungo kede bala la bera achielie mare amete udo la bera dana mora metie kede fans at least ka auto diako timo gimore promoting yo culture wa promoting winyo maki sana joko recognizing awareness no die ko bedo da wer olanya iko mudo jogoch tomi achiel me aituno udati lagano no ogo weregi so epone mene min yaro maintaining kede ngere boot funds ni so epone maro maintaining ngere kede boot funds eno bedo ango interacting kede gi social media kede pona megi diaro exposing ango kede boot jo wotigi yeah ne pone mi yaro exposing ango kede agi diero digi nyao kede ango kita ma yaro medo negi kede were
pien man liko bedo ending African Best ati kide were ma yaro medo timo achwane ginyo oko diki becho diki kide quality doko tuwa ino jotoro udo were ni tuwa so werna iyoto YouTube ko subscribing ber magege ayromo typing Brian karamoro kene are Google werna ti YouTube kale gitoro udo i Kumam Gallery typing Kumam Gallery yaro udo most of my songs are there Paka iyoto typing Brian okay na yaro udo were kene separating this style moro educative songs amaro uploading i Kumam Gallery gospel songs na me amaro nyo channel na ya so winyu ni ber Brian iyotieko clearing wiyamo de yacho be gospel part me music mere eti uploading i channels mege me Brian ko udo educative songs eti uploading i Kumam Gallery mano obedo aduok ne jo audo penyere be Brian li kede mano channel mere Brian mamna dite tamoro mitemi to mino ngata mora tioko kuno atieda mito donyo Kumam music industry so tamama mino upcoming artist yaro ge wukuno dipole kidonyo industry planning kare mi yaro wokede ka itieko organizing number ikona na be cho lyrics me wera achiel mi yaro ge wokede be bedo wera achiel benyo ka bedo educative songs weke bedo wera tinyo educative songs kede lyrics ame directing en kono ke bedo love songs nyure be bedo love songs ko wer ge menyo o bedo love songs ka bedo gospel ni bed gospel straight amiyo dana twero at least describing you nyo wero bedo so kede nen be oworo fans number jogo che bala customers mege war kuri showing up mege war level amar yar be jami ni yar flow ni kuona pore mamna di wiyali owil nadi tie ngata mora tioko kuno inspiring ni ara me ni neni ko bedo ko wacho be weka at least agomba ngati coping style mere me music gomba general kayaman nono ge music me Kumam sek geni karamono dangala ti puri do amaro winyo were mege winyo radio delta winyo tuko gi radio stations moga wodo radio lira radio nyomogo kaga ko ge amaro were me Kumam piude ponye were mege tieke de pony ko wodi chibuga tugi da winyo ka million ruo ara kameli karamora yaranyo recording de bara mito mino time diara dongo at least tieke de muoki ni balata rewie woda tieke de ability ne wodo sete ara mara ko ge recording industry mano ber sana so piento ikom elagano no me jo woto were geno idwe meto miare mano imwaka metu miare otarwe ongonton idwe madek imwaka metu miare kede otarwe kany joko yeri be wer ni enolo alo ikom jo meudo tala so amago tieda naditie kop mimito weko ne fans ati oko kuno piento lie bedo yod ba megi yeri bilo alo amoso tieko more mito yamo ne mage ga mito pono fans dede ame supporting music of Brian kede music me Kumam o mere nu keda mara i music wa me pacho kede kwa be mere nu kede mina moral abido timu ne walo paka African Best so imedu wimano ati kede paka gospel tune ati amete wuok ati cooking ati kede dano penye paka collabo buto bere dano me oko dano me ber oko tuai oko Kumam arabo oko me Uganda ame yai lebo me America Ohio so kwa collabo bilu bere kede gi amenyo araba ngotimo piro adoli atie kede waka moro kene be mogo bede de yangai aroba ngate miro timo nyo lebo me Kumam so akwa be kuro ketu chuny mora rach omere nu keda opere karachiel amadoro yamo bujo gochwa do opere nu keda mara kai tie kede gi miti buto mele kitwero yama omewe koribe karachiel akokonyi kai tie kede mitoro konya kede yena access to kabin buta ko penye bitimo benyo yoko karachiel yawo do bo yaronyo nono pien kawe jonore karachiel ariba kelenyo kelo te koyo sana Brian bikarono pi winning award no liebedo yot piento itio ni leg joto 100 doko wacho be inana di loa mano udo mano rubanga ena udo mi mot no amano no ada wacho be wek rubanga no mi mot mego music meda kede mini rieko kede mini sete at a moment piento kiti wacho kede be promoter moro atek liatie medu mano manager moro da mi sete liatie imeda kede udo sete piento lie yot otiun wada chane pi nendo be etokwa otuno kame etuni opoyo sana opoyo tatu